Bifurije umugoroba mwiza mw'iminsi mukomeje gukurikirana gahunda zitandukanye za Goodrich TV. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda, akaba ari amakuru mugiye kwezwa nanjye LATHIFA UMUTESI. N'amakuru hagiye kwibanda ku nyungu z'ingenzi zikurikira. Minisiteri y'Uburezi guhera umwaka ushize yatangiye guhuriza hamwe abanyeshuri mu mashuri abanza n'ayisumbuye biga amasomo y'ubumenyi harimo siyanse n'imibare kugira ngo bahatanire mu gukora imishinga y'indashyikirwa binyuze mu marushanwa kugira ngo bakomeze kubakundisha aya masomo igihugu cyashyize imbere. Naho mu yandi makuru twabateguriye, Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yagaragaje ko gutera ibiti biri mu muhigo wa Minisiteri y'Ubuzima wo gutera ibiti miliyoni 2 mu gihugu. Naho mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, muri Kongo Kiliziya Gatolika yo muri iki gihugu yatangaje ko ifite impungenge ko amatora ateganyijwe kwa 20 Ukuboza uyu mwaka muri iki gihugu ashobora kudaca mu mucyo ndetse ko ashobora no kubamo imvururu zishobora no gutwara ubuzima bw'abantu. Bahaye ikaze muri amakuru twabateguriye ku buryo burambuye, aho Minisiteri y'Uburezi guhera umwaka ushize yatangiye guhuriza hamwe abanyeshuri mu mashuri yisumbuye biga ubumenyingiro harimo siyanse ndetse n'imibare kugira ngo bahatanire mu gukora imishinga y'indashyikirwa binyuze mu marushanwa yagiye itegura kugira ngo bakomeze gukundisha aya masomo igihugu cyashyize imbere. Minisiteri y'Uburezi Mineduc yashimye intambwe imaze kugerwaho mu kwimakaza ubumenyi n'ikoranabuhanga, aho iri gushishikariza abanyeshuri kurushaho kwitabira ayo masomo cyane ku buryo bw'ikoranabuhanga bukoresha amarobo ndetse ko no gukora porogaramu za mudasobwa bitagenewe abanyamahanga gusa. Minisitiri w'Uburezi Twagirayezu Gaspari yasabye abanyeshuri kurushaho gutinyuka ayo masomo ubwo yatangizaga ayo marushanwa yahuje ibigo by'amashuri biturutse mu duce dutandukanye tw'igihugu ajyanye n'imibare na siyansi bakoresha ikoranabuhanga ry'amarobo. Abanyeshuri bamwe bagiye batsinda muri rino rushanwa, abenshi tubashakira uburyo bwo gukomeza kurushanwa n'abandi. Nk'umwaka ushize hari abanyeshuri bagiye mu marushanwa muri Amerika ndetse no mu bindi bihugu. Ikindi nanone nuko tugerageza kubahuza n'ayandi mashuri kubera ko nk'ubu ngubu hari bamwe mu banyeshuri barimo hano barangije kubona amashuri bazajya kwiga muri kaminuza kandi amashuri ari ku rwego rukomeye. So ibyo rero biradufasha natwe nk'inzego z'uburezi gukomeza guteza imbere uburezi cyane cyane mu bijyanye na STEM, ariko nanone bikanafasha abanyeshuri kumenya ko technology cyangwa se gukoresha ikoranabuhanga ntago ari ibindi bintu byo bandi bantu bo hanze, ahubwo ni ibintu nabo bashobora kwikorera. So bizamura rero confidence mu bana bacu, akaba ariyo mpamvu tuzakomeza kubishyiramo imbaraga. So ikindi nanone nuko turi kongera imbaraga mu masomo yacu asanzwe ajyanye na coding ndetse na robotics kugira ngo nabyo byunganire iri rushanwa. Yongeyeho ko kandi aya marushanwa atuma batsinze kurusha abandi bahabwa amahirwe yisumbuyeho nko kujya mu mahanga kungurana ubumenyi na bagenzi babo bo muri ibyo bihugu. Bamwe mu bana bitabiriye aya marushanwa nabo bavuze ko bibafasha kwiyungura ubumenyi mu gushyira mu ngiro ibyo biga, ariko banavuga ko bagifite imbogamizi kuko kubona ibikoresho biba bigoranye. Minisitiri w'Uburezi avuga ko ikibazo cy'ubuke kizwi kuko amashuri menshi adafite laboratoire zo kwifashisha, ariko ubu ikaba iri gushyira imbaraga mu guha amashuri ibikoresho by'ibanze byo kwifashisha nubwo hakiri urugendo rurerure kugira ngo ibyo bikoresho biboneke mu buryo buhagije. Aya ni amarushanwa azabera mu mashuri 100 aho hazitabira abana 1300. Bazaba bakora mu matsinda hanyuma barushanwe hazatorwemo abazatsinda ku rwego rw'igihugu. Minisiteri y'Uburezi ivuga ko amatsinda yitabiriye aya marushanwa abaye ku nshuro ya kabiri yavuye kuri 35 agera ku 100, kandi abayitabira bagaragaza uguhanga udushya mu gukora za robo ndetse na porogaramu za mudasobwa. LATHIFA UMUTESI, Goodrich TV. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye, Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yagaragaje ko gutera ibiti byari mu muhigo wo muri Minisiteri y'Uburezi yo gutera ibiti bigera kuri miliyoni 2 mu gihugu. Ibi akaba yarabigarutseho kuri uyu wa gatandatu mu gikorwa cyo gusoza umuganda cyabaye kwa 25 gushyingo uyu mwaka. Akaba ari igikorwa cyari cyitabiriwe n'inzego za leta, imiryango mpuzamahanga ndetse n'itari ya leta, aho hatewe ibiti by'imbuto n'iby'ubusitani 1400 mu kigo nderabuzima cya Ntarama no kuri ishuri rya Groupe Scolaire Ntarama mu rwego rwo gusukura umwuka duhumeka ndetse no gufasha abarwayi bagana aya mavuriro. Byinshi kuri iyi nkuru twabiteguriwe ku buryo burambuye na Nkundiye Eric Beritra. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yagaragaje ko gutera ibiti biri mu muhigo wa Minisiteri y'Ubuzima wo gutera ibiti miliyoni 2 mu gihugu hose
yabigarutseho mu gikorwa cy'umuganda usoza ukwezi kuri uyu wa gatandatu tariki ya 25 Ugushyingo 2023 mu gikorwa cy'umuganda witabiriwe n'inzego za leta, imiryango mpuzamahanga n'imiryango itari ya leta, aho hatewe ibiti 1,400 mu kigo nderabuzima cya Ntarama no mu ishuri rya Groupe Scolaire Ntarama mu rwego rwo gusukura umwuka duhumeka no gufasha abarwayi kubona ubusitani bwiza igihe bagannye amavuriro. Uyu munsi twifatanyije mu muganda kugira ngo tugire umuryango utekanye ariko n'umuryango utuye ahantu heza afite ibiti, afite ubusitani. Dufite gahunda rero mu gihugu cyose yo gutera ibiti 2 miliyoni mu mavuriro, ibitaro 56, ibigo nderabuzima 514 na health post 252. Uyu munsi twabashije gutera ibiti 1,400 hano. Mwakwiha amashyi mwese abateye igiti n'ababafashije, mwakoze. Ariko urumva ko urugendo rukiri rurerure mu gihugu hose, naho ndumva tumaze kugera hafi ku biti birenga 20,000, ariko turagana kuri 2 miliyoni. Minisitiri w'ubuzima akomeza avuga ko impamvu bari gutera ibiti mu mavuriro ngo ubushakashatsi bugaragaza ko ibiti, ubusitani bisigaye bibarwa nk'umuti uvura. Impamvu turi gutera ibiti mu mavuriro n'ahandi ni kubera iki? Ubu rero ntabwo bikiri ibanga. Ubushakashatsi buragaragaza yuko igiti, ubusitani bisigaye bibarwa nk'umuti uvura. Hari ahantu henshi byagiye bigaragara ko amavuriro ari ahantu hari ibiti, hari ubusitani bwiza, abarwayi bataha mbereho iminsi 2 igihe bagomba kumara mu bitaro, kubera ko bafite ubusitani mu mubiri wabo tukabasha gutuma bakira vuba. Bituma rero n'abantu bagira ibibazo bike by'ibyiyumviro, ibyo dukunda kwita ngo stress. Ubusitani rero nabyo burafasha cyane, bisukura umwuka. Babiguze abadukiniye umukino twakurikiye ba Simone n'abandi, ibiti bigira bisukura umwuka wacu mu bihaha hakajyamo umwuka usukuye utarimo imyanda. Nyuma y'uko hatewe ibiti muri uyu murenge wa Ntarama, akarere ka Bugesera, abaturage bo muri uyu murenge bavuga ko bagiye kubungabunga ibiti byatewe babirinda kwangirika. Byatewe no kwirinda kubyangiza, bicunga ko hashobora kuzamo ubukoko kuko nabyo bijya birwara. Tubirinda ibyonnyi nk'amatungo cyangwa n'ibindi byangiza, cyangwa babisarura biteze n'igisaruro kigasimbuzwa ikindi hakiri kare. Uruhare rw'umuturage ni ukubirinda ibyonnyi, kubirinda abana babicimbagura, tukabirinda amatungo yabyangiza. Aho kigaragara ko cyangiritse tukabivuga kigasimbuzwa ikindi. Minisiteri y'ubuzima ifite gahunda yo gutera ibiti mu gihugu cyose birenga 2 miliyoni mu mavuriro, mu bitaro 56, ibigo nderabuzima 514 n'amavuriro y'ibanze asaga 25,000. Ubu iyi minisiteri imaze gutera ibiti 1,000 birenga 20. Nkundiye Eric Bertrand, Goodrich TV i Kigali. Nkundiye harakoze cyane ku nkuru tugejejeho. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye ubwo hasozwaga inama ihuje ba rwiyemezamirimo bagiye batandukanye bo muri Africa Business Heroes. Bamwe mu ba rwiyemezamirimo bahembwe basabye urubyiruko by'umwihariko kubyaza amahirwe rufite akamaro, ndetse kandi mu bahembwe umwe mu bahize abandi yahawe $3,000 kugira ngo bakomeze biteze imbere. Turi kumwe na mugenzi wacu Nicole Nyirabahanuzi. Ubwo hasozwaga inama ihuje ba rwiyemezamirimo bahize abandi muri Africa's Business Heroes, hahembwe bamwe muri ba rwiyemezamirimo bahize abandi, ndetse abahembwe bakaba basaba urubyiruko by'umwihariko kubyaza umusaruro amahirwe rufite. Mu bahembwe rero uwahize abandi yahawe $3,000 kugira ngo bakomeze kwiteza imbere. Ikpeme Neto wo muri Nigeria ni wabaye uwa mbere, akaba agira inama urubyiruko ndetse akanishimira abateguriye inama.
sometimes I find that maybe governments don't have the resources or even the skills to figure it out. And I think the opportunity we have is to be scrappy, bring the startup mindset, find ways to solve problems scalably, and then kind of take that to government so that governments can use it to mu by'ukuri urubyiruko rufite amahirwe ni byiza ko ibihugu bya Afurika ubu bikorera hamwe hari rero amahirwe yo kwagura ibyo dukora si ngombwa kuguma mu gihugu kimwe nkanjye kampani yanjye iri muri Nigeria ariko ubu dutekereza gukorera mu bindi bihugu. And that's what we're doing. I spoke on stage about the work we're doing with a couple of state health insurance schemes in Nigeria, and that was deliberate on our part because again we want to have the broadest impact, and you can't do that in healthcare without working with governments. And as part of that, making policy submissions and just being there, giving them the data, for instance, to be able to make decisions. Ayman Bazara waturutse mu gihugu cya Misiri ndetse akaba yaraje muri ba rwiyemezamirimo batatu ba mbere avuga ko bishimishije kuba yaregukanye iki gihembo ku nshuro ya gatatu. My fellow entrepreneurs, the top 10, actually we were discussing. Nobody actually knew who was going to win. Actually, everybody's amazing. Everybody is extremely intelligent, extremely resilient, extremely resourceful. The business is growing. The impact is there. So for me, I feel really humbled to be among these amazing entrepreneurs. Also, I'd like to thank my team and my family because actually I consider my team my family and my family for their support. I would have never been there without them. Actually, maybe a lot of people here doesn't know this is my third time competing. Ni ibintu bishimishije cyane kwegukana igihembo nk'iki. Mu by'ukuri twese twahuriye hano nta n'umwe wari uzi ko atwara igihembo ariko kubera Imana byabaye. Ndashimira umuryango wanjye ndetse n'abateguye inama kuko ni inshuro ya gatatu ntwaye igihembo. Ikindi kandi nshimiye ubumwe nasanze mu Rwanda kuko buri wese akwakira nk'umuvandimwe. Ni ibintu bishimishije cyane. This is, I think, the biggest day in my life. I met this number of African nationalities, and everyone is greeting you, brother, brother, brother. I mean, I have never seen such unity. Everybody, there is love. I mean, I feel it. I feel the youth. Many youth. This is I attend many events. I have never seen this amount of youth interesting to ask. I want to make an impact. I want to be an entrepreneur. So actually, your mission has been achieved. Umunyarwanda rukumbi wegukanye igihembo Albert Munyangingo akaba n'umuyobozi w'ikigo Vuba Vuba avuga ko by'umwihariko nk'umunyarwanda abona abanyarwanda bashoboye kandi bafite amahirwe. Icyambere dukuyemo ni exposure kugira ngo ibikorwa byacu bigerane hanze y'u Rwanda. Icyo gihe bitangira ibikorwa kubitwara hanze y'u Rwanda kuko twavuga Vuba Africa bizoba kubera hari aho bazaba batubonye yaba ari ukuvugana n'abaguteri n'abandi. Icyo cyambere kinini kirimo hano. Icya kabiri ni ibitekerezo abajageze n'abamentozi bahura nabo. Hari igihe uri muri business uri gutekereza na team yawe umuntu hanze aguha igitekerezo kandi wakibyaza umusaruro kikagera. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu harimo gutsindira ibihembo biri mu mafaranga. Ayo ngayo nayo adufasha gukomeza gushyira mu bikorwa byanyu twari dufite ndetse n'ibyo batugiriye inama. Icya mbere ntabwo bivuze ko dufite platform, dufite igihugu cyiza cyo gukoreramo innovation, guhanga ibishya. Duhereye abavuga mu rubyiruko none dufite minisiteri y'urubyiruko yonyine. Ibyo hari icyo bivuze ko urubyiruko ruri kwitabwaho bitandukanye ariko n'abanyarwanda muri rusange urebye ibikorwa remezo leta imaze gushyiraho none aha muri business dukora n'abandi bayikora muri Afurika turi mu bantu bafite icyo twita prepayment rate iri hejuru aho abantu bishyura ikoranabuhanga kugira ngo ukore business nyamara bisaba ikoranabuhanga ndetse n'abantu bishyura nacyo. Icyo ni ikibuga cyiza cyo gukoreraho navuga ngo leta y'u Rwanda n'ibindi. Ikindi mu Rwanda turashoboye. Mu Rwanda turashoboye urebye umubare wa application za business z'abanyarwanda zijya nko muri EBH n'ahandi yenda ndibwira bazagutangariza imibare ariko ndibwira ko ari nyinshi cyane. Sinzi impamvu tutabikora ariko dukwiye kurenga icyo kintu tukumva ko dufite ubushobozi bwo guhatana n'ibikorwa by'abandi banyarwanda. Uyu mwaka wa 2023 imishinga yahembwe ni 10 mu gihe abari batanze imishinga yabo bagiraga ku 27,267 baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye bya Afurika. Abagore muri iyo mishinga bari bafite 30% naho batanze imishinga baturuka mu Rwanda bakaba bari 1000. Africa's Business Hero kuva yatangira kugeza ubu abanyarwanda bamaze guhembwa bagera kuri 5 bakaba barahembwa amadolari y'Amerika agera kuri 485 no kuvuga asaga 600 by'amafaranga y'u Rwanda. Nicole Nyirabuhanuzi, Goodrich TV.
Nicole harakoze cyane. Dukomeje n'andi makuru. Ikigo Eden Care Insurance cyatangije uburyo bwo kwirinda indwara zitandura hakiri kare mu rwego rwo kugabanya abarwayi baganaga amavuriro. Ibi byagarutsweho na bamwe mu bayobozi b'iki kigo Eden Care Insurance. Turacyari kumwe na Nkundiye Eric Bertrand ku buryo burambuye. Mu bigo bitanga ubwishingizi mu Rwanda hiyongereyemo Eden Care ifite akarusho ko gutanga ibihembo ku muntu wirinda indwara mu buryo butandukanye burimo gukora siporo. Iki kigo kandi gifasha umunyamuryango wacyo kwipimisha akamenya uko ahagaze. Nkusi Brisneri, umwanditsi mukuru muri Eden Care, avuga ko byashobokaga ko umukozi agira ipfunwe ryo kubwira umukoresha w'uburwayi afite, ariko ko ubu buryo bwo kuganira na muganga mu buryo bw'ikoranabuhanga bizakemura iki kibazo. None turabizi ko hari uburwayi bwo mu mutwe, abantu bafite agahinda, bafite depression. Birashoboka cyane ko umukoresha, cyane cyane bitewe n'uko mu Rwanda umuntu akaba atagenda akabwira umukoresha mufite ibibazo ibi. Dufite ipfunwe ryo kumva ko nitujya kubivuga abantu baratubonana. Mu buryo bwa tekinoloji bwacu nka Eden Care dufite platform zifasha umuntu kuba yabasha kuba yaganira na muganga direct kuri telefone, cyangwa ukaba wabuking appointment ukagenda ukabonana na muganga. Bizafasha noneho na mental issues cyangwa mental health, uburwayi bwo mu mutwe abantu bafite butandukanye bugenda bukira ku kigero kigaragara. Mu by'ukuri mu minsi 14 wagenda intambwe 100. Izo ni intambwe umuntu wese ashobora gutera niba wenda gukorera muri building cyangwa inyubako ifite escalier, aho kugira ngo ukoreshe lift cyangwa esanse wagenda na escalier. Akenshi abantu bahura baba meeting target. Hari abantu benshi dukorana nabo kuba waredeeminga, kuba wagira session muri gym cyangwa kuba wagira smoothie cyangwa coffee. Hari abantu badukorana n'abantu batandukanye mu mujyi. Umuyobozi mukuru wa Eden Care mu Rwanda, Kevin Rudahinduka, avuga ko mu ntego zabo ari ukugabanya umubare w'abantu kujya kwa muganga, cyane cyane bafasha abantu kwirinda indwara zitandura. Murabizi yuko hari indwara zitandura. Muri izo ndwara zitandura ziradufata, cyangwa ukuntu tuba turimo turakora, urananiwe, ufite wenda depression cyangwa ukeneye gukora physical exercise. Ibyo byose ni ibintu twebwe twumva dushaka kugeza ku banyarwanda kugira ngo dushyireho uburyo wakwirinda kugira ngo ubuzima bwawe ugire ubuzima bwiza. Noneho tugabanye ba bantu bashaka kujya kwa muganga kubera ko hari ibintu twakumiriye mbere y'ujya kwa muganga. Umuyobozi mukuru akaba ari nawe washinze Eden Care Insurance, Moses Mukundi, avuga ko bashyizeho ubu buryo kugira ngo umurwayi atongera gusiragizwa ajya gushaka ubwishingizi kwa muganga cyangwa muri farumasi, kuko ngo ashobora kubufata akoresheje ikoranabuhanga rya Eden Care muri mudasobwa ye. Ikiguzi cy'ubwishingizi muri Eden Care bavuga ko ari hafi 1/2 ugereranyije n'ubw'ahandi, kandi ngo agashya nuko ubona ubu bwishingizi mu isaha imwe mu gihe ahandi byamaraga ibyumweru 2. Iki kigo kandi kivuga ko umuntu ugiye kwa muganga akoresha ubu bwishingizi bwa Eden Care amara iminota 5 mu gihe ahandi yamaraga amasaha 2 kuzamura. Kugeza ubu abamaze kwaka ubu bwishingizi ni 5600 bivuriza mu mavuriro ya leta n'ayigenga arenga 500. Nkundiye Eric Bertrand, Goodrich TV i Kigali. Mu kigo cy'ubutore cya Nkumba kiri mu karere ka Burera hatangijwe itorero isonga ry'abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge, uturere ndetse n'imijyi ya Kigali. Akaba ari igikorwa cyatangijwe n'umunyamabanga muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Nikore Nyirabahanuzi ku buryo burambuye. Ikigo cy'ubutore cya Nkumba kiri mu karere ka Burera hatangijwe itorero isonga ry'abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge, uturere ndetse n'intara n'umujyi wa Kigali. Ni itorero ryatangijwe ku munsi w'ejo cyumweru tariki ya 26 Ugushyingo 2023. Bamwe mu bitabiriye iri torero baragaruka ku cyo baryitezeho ndetse n'icyo babona rizabafasha. Ibyo dusabwa gushyira mu bikorwa ni bimwe, icyerekezo cy'igihugu ni kimwe, ariko ikigenda gitandukana n'imikorere yacu ndetse nuko kuri tere dukorera aho bigiye bihagaze. Guhura nk'uko rero ni umwanya mwiza kugira ngo dusangire twese hamwe uburyo bwiza bwo gukora akazi no
gahuza n'intego z'igihugu. Nukongera kudusubiza mu murongo kwibukiranya bimwe twavuze, bimwe batubwiye nyakubahwa minisita atangiza, yego, ariko hakazaho ikintu bita kwigiranaho bafite experience nziza bakatubwira, tukabyigiraho, abagize challenges tukazigiraho tukanafatanya kuzikemura. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Kayisire Marie Solange yababwiye ko muri iri torero bakwiye kongera kwigiramo uburyo bwiza kandi bwihuse bwo gukemura ibibazo bikibangamiye abaturage. Abaturage bagifite ibibazo, bashaka serivisi ku mirenge, bashaka guhabwa iby'ibanze by'umuntu uwo ari we wese akwiye kubabona, bagifite intege nke, bakiri mu bukene bukabije. Ni ibintu tugomba kwihutira kuko ntabwo twavuga ko igihugu gitera imbere tugifite abantu bari mu bukene bukabije. Navuga ko dufite amahirwe, ntabwo ari benshi mu mibare, ariko kandi n'igihugu gitanga ubushobozi kugira ngo baherekezwe, nukongera kubishyiramo ingufu no kubikora neza kugira ngo bigerweho. Ni itorero ryaherukaga mu mwaka wa 2017, abanyamabanga nshingwabikorwa baryitabiriye bakaba bavuga ko ari umwanya mwiza bitezemo kwigiramo ndetse no kunoza inshingano zabo. Imibare igaragaza ko abanyarwanda bagera kuri 38.2% bari mu bukene, mu gihe abagera kuri 16% bari mu bukene bukabije. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Kayisire Marie Solange yakomeje ababwira ko mu byo bagomba kwitaho harimo gukemura ibibazo by'abaturage vuba kandi bakirinda gushyira inyungu zabo imbere. Itorero Isonga ryatangijwe ku munsi w'ejo rizatorezwamo intore zigera kuri 451, bikaba biteganyijwe ko rizamara igihe cy'icyumweru. Nicole Nyirabuhanuzi, Goodrich TV. Nicole Nyirabuhanuzi yarakoze cyane ku nkuru atugejejeho. Ku nshuro ya 9 i Kigali hatangijwe iserukira umuco rizwi nka Africa Film Festival, aho umwihariko waryo muri uyu mwaka rizahuza abashoramari ndetse n'abafite aho bahurira na sinema mu rwego rwo guteza imbere uyu mwuga. Nkundiye Eric ku buryo burambuye. Ku nshuro ya 9 hatangijwe iserukiramuco Mashariki Africa Film Festival, aho uyu mwaka ifite agashya ko guhuza abafite aho bahurira na sinema cyane cyane abashoramari berekwa amahirwe ari muri uyu mwuga. Kayitare Lionel, umuhuzabikorwa muri Mashariki Africa Film Festival, avuga ko umwihariko w'uyu mwaka abakora muri sinema bazahura n'abashoramari kugira ngo barebe uko bazamura uyu mwuga. Actors, broadcasters, bese abafite aho bahurira na sinema bose muri make ariko gashya kari muri iyi festival. Uyu munsi yari opening ceremony guhera tariki ya 25 z'ukwa 11, hanyuma guhera ejo harimo screenings zizabera no kuri KCT. Hano hari opening gusa, ariko tariki 28 kugeza kuri 30 niho market izaba irimo, yo izaba introduced tariki 28. Harimo aba exhibitors batandukanye bavuye hanze, bazaba bari hariya muri ya tente yindi nabonye yitwa Kivu, aho hazaba harimo n'ama workshop atandukanye, harimo ama panel discussion atandukanye, harimo ama master class atandukanye, byose kugira ngo turebe uburyo twagerageza gusha itafari kirinde muri industry yacu. Umwihariko hari muri festival ni Mashariki, ni isoko rwo bwa mbere ryaba muri iki gihugu, isoko rya bwa mbere ryaba. Ubundi twazaga turi muri screenings gusa, turi muri workshop na master class, ariko ubu ngubu twinje muri business. Babantu hari aba producer benshi batandukanye n'abagenerwa bikorwa muri sinema, usanga bavuga uti twebwe dufite filime zacu mu kabati, tuzifite mu kabati, twarazanditse, impamvu ni ihe nago tubona ahantu tuzishira. Bajyaga bazijyana kuri RBA, yego ikazifata na zacu, nibo baguzi ba content bari bahari cyane, n'aba broadcasters y'ana mateleviziyo atandukanye hano, ariko ubu ngubu haje benshi baza kureba mu Rwanda.
noneho muri bukanye bambwira yuko bahari bakomfaminze ibikorwa bagize uruhare kugira ngo iki gikorwa gitegurwe. So ntatinze mu magambo rero turabashimiye mwese, byari bigoye cyane kuza mu mvura. It was raining, a strong rain system since morning I think. Ariko mwabishoboye muraza mukomera amashyi. So rero nifurije icyumweru cyiza, tuzabana namwe kandi ndizera yuko hari byinshi muzigira muri iyi selection cyangwa se muri programme twakoze. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko Umutoni Sandrine yasabye abari mu mwuga wa sinema n'abafite aho bahurira nawo kugaragariza urubyiruko amahirwe ari muri uyu mwuga. So this is still an issue today. It was an issue a few years ago, and unless we really address it, it will continue to be a challenge for many more decades. So I am calling on all of you, the directors, the producers, the actors, actresses, broadcasters, scriptwriters, technicians, and last but not least, the cultural managers, to be more intentional when you're giving out opportunities to our young people, to our women, to our girls, because this industry indeed is intimidating. Nkundiye Eric Bertrand, Good News TV i Kigali. Mega Travel and Tours Limited igisubizo kubifuza kujya Burayi, Canada ndetse no muri Amerika. Duza abacuruzi n'inganda, abifuza gutembera ndetse n'abifuza gutegura ibitaramo i Burayi, Canada na Amerika, abo bose turabafasha. Kubifuza kwiga ni karibu kuko Mega yamaze guhabwa ibyangombwa byose byo kuba International Student Recruitment Center. Hari short courses, diplomas, bachelors, masters na PhD mu mashami yose mwifuza. Tubafitiye kandi na scholarship muri Canada, Europe ndetse no muri USA. Tubafasha gushaka visa zaba iz'igihe gito ndetse n'iz'igihe kirekire. Tubafasha kandi kubona amatike y'indege ndetse n'amahotel. Vuba kandi tuzatanya no kubafasha kubona akazi n'ibyangombwa byo gukorera i Burayi ndetse no muri Canada. Kubari mu Rwanda, Igoma ndetse na Bukavu muri Republika Demokarasi ya Kongo, mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. Dukorera mu mujyi wa Kigali muri Mateus House muri etage ya 3 ahakorera Goodrich Business Group inyuma yo kwa Makuza. Wanaduhamagara kandi kuri izi nimero 0788317622 cyangwa se ugasura website yacu wa3.megaglobalink.com. Abaciye akenge bahamya ko turi mu kinyejana cy'ibitangaza gusa. Kuva ku ikoranabuhanga n'iby'ubuhanga buharaze biboneye ijisho nk'inzu z'imiturirwa, zabizije biryiza ifutamye n'izisirimutse mu bugeni bucanzemo n'ibirabagirana, maze ukandagije ikirenge hose ku mapave y'imidiri iconzo kwayo komerwa unemeza ko cyari ikimenyetso simusiga gihamya ko mu myaka 15 Star Exterior Innovation maze bayeho yakoze ibitangaza mu kurimbisha hirambitse ibiganza hose. Iyi yagiye kure mu gukora no kurimbisha amapave y'ubudasa, ibyo kuyasasa gukora no kugurisha inzugi zisirimutse, kurimbisha amazu no gufindafinda ubusitani burangaza buteye imboni bose. Niwo muhamagaro wa 5 Star Exterior Innovation muri isi y'abantu batangaje. Ikiri gitangaje kuri 5 Star Exterior Innovation ni uko iyo baguhaye amapave akameneka utarayakoresha ku kanya bagukorera igitangaza cyo kuguha yandi y'ubu. Dukorera mu Rwanda no mu Burundi. Mu Rwanda wadusanga Kimironko ku muhanda wa Controle Technique, mu Burundi ukadusanga Bujumbura Sanike hafi ya Savonor. Ushaka ko tugusira mu utavuye aho uri waduhamagara kuri 0785966044 cyangwa 0787723056. Ikaze muri Star Profession College. Duherereye mu mujyi wa Kigali mu nyubako yitwa Mateus House iri inyuma yo kwa Makuza muri etage ya 3 ahakorera Goodrich Business Group. Dutanga certificate mu mezi 3 na diploma mu mezi 6 mu masomo akurikira: Filming and TV Production diploma mu mezi 6, Camera Operation and Video Editing mu mezi 3, TV Broadcasting and Control Room Techniques mu mezi 3, Graphic Design and Software Development mu mezi 3. Dutanga kandi amasomo yandi akurikira: Complementary Therapy Diploma ya mezi 6, Massage Therapy mu mezi 3,
fitness and gym instructions mu mezi 3, hydrotherapy and sauna mu mezi 3. Dukora n'ikigo High-Tech London International Therapeutics Examination Council mu gutegura amasomo ndetse n'ibizamini bituma impamyabumenyi tuguhigira agaciro ku isi yose ndetse bikakorohera no guhita ubona akazi. Ababoneka muri weekend namwe twabatekerejeho. Kwiyandikisha byaratangiye kandi imyanya n'imbarwa. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 30 27 73 cyangwa 0788 30 0456 tukaguha link yo kwiyandikisha online cyangwa ugasura urubuga rwacu goodrichbusinessgroup.com ugakanda handitse Star Profession College. Ubumenyi ngiro, imbarutso zo gukabya inzozi zawe. Banyarwandakazi namwe batura Rwanda, nimvuga impamba y'ubusirimu mu myambarire ujye wumva Easy Buy Shop. Iri ni iduka rimaze kwandika izina mu kwambika abari n'abategarugori ndetse n'abagabo. Tubafite imyenda myiza y'abakobwa ndetse n'abadamu. Wahasanga amakanzu meza, amapantaro, imipira, amashati, kostime, inkweto z'ubwoko bwose ndetse n'ibindi byinshi bijyanye n'imyambarire. Easy Buy Shop dukorera mu nyubako ya Kigali City Tower, umuryango nimero 2. Wabisanga kandi no kwa Makuza Peace Plaza muri etaje ya 3, umuryango nimero 4. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0782 53 57. Ushobora kandi kudusanga ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram ni Easy Buy Shop Kigali, naho kuri Facebook ni Easy Buy Shop. Ambara neza uberwe hamwe na Easy Buy Shop. Ubuzima bufite agaciro karuta kazahabu. Byakumara iki gutunga amagana ukabura amagara mazima? Ikaze muri Good Rich Life Care. Turasuzuma physical assessment, tukanavura indwara zitandukanye dukoresheje imashini zikangura ibice by'umubiri byasinziriye, fitness machines, imashini zisohora imyanda zigatwika ibinure na cholesterol bidakenewe, hydrotherapy operation machine, reflexology na massage bikangura imyakura bigafasha imitsi, amagufa n'ingingo, ndetse n'imirire myiza, food supplements and human health foods ku bana ndetse n'abakuru. Tubafitiye kandi aerobics, sauna, aromatherapy ndetse na relaxation massage. Duherereye mu mujyi wa Kigali rwagati muri Mateus House etaje ya 3 inyuma yo kwa Makuza. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 30 27 cyangwa 0788 30 77 na 0788 30 04 Nongeye kohereza ikaze muri amakuru n'amakuru mukomeje gukurikira kuri Goodrich TV. Tukaba twerekeje mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, aho muri Kongo Kiliziya Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ifite impungenge ko amatora ateganyijwe kwa 20 ukwakira umwaka wa 2000 ukuboza umwaka wa 2023 muri iki gihugu ashobora kudaca mu mucyo, ndetse ko kandi ashobora no kuzabamo imvururu zishobora gutwara ubuzima bw'abantu. Ni byinshi biri kuvugwa hanze y'u Rwanda, reka tubive ku buryo burambuye na Twizere Leonce. Tubahaye ikaze mu makuru avugwa mu mahanga. Tugiye guhera muri Kongo. Kiliziya Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ifite impungenge ko amatora ateganijwe kwa 20 Ukuboza 2023 muri iki gihugu ashobora kudaca mu mucyo, ndetse ko ashobora kubamo imvururu zishobora gutwara ubuzima bw'abantu. Ibi byatangajwe mu kiganiro Kardinali Tata Fridolin Ambongo yagejeje ku rubyiruko rwa Kiliziya Gatolika muri iki gihugu mu murwa mukuru wa Kinshasa, akababwira ko bafite impungenge ko aya matora ashobora kudaca mu mucyo. Kardinali Tata Fridolin Ambongo yakomeje avuga ko nta kimenyetso na kimwe bafite kigaragaza ko aya matora azagenda neza. Yavuze ko amatora aramutse agenze neza byaba ari byiza, gusa ngo nta kintu na kimwe kibigaragaza, bityo rero bakwiye kurya amenge. Ibiganiro bikozwe mu gihe abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi mu cyumweru gishize bari basabye ko uhagarariye komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Denis Kadima ko yatabwa muri yombi bakamushinja kudakora inshingano ze neza uko bikwiye. Amakuru avuga mu mahanga reka tuyakomereze muri Malawi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Malawi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu banenze Perezida Lazarus Chakwera
na guverinoma ye kubera kohereza urubyiruko rw'abanyamalawi 221 gukora mu mirimo yo muri Isiraheli. Isiraheli yarirutse guha Malawi inkunga ya miliyoni 60 z'amadolari mu rwego rwo kuyifasha kuzahura ubukungu. Aba bakozi babohereje mu gihe hari impungenge ko amasezerano agenga iyi gahunda yakozwe mu ibanga, ndetse abo baturage bakaba bashobora guhura n'ibyago muri iki gihe Isiraheli iri mu ntambara n'umutwe wa Hamas, umutwe wo muri Palestine. Umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Malawi, Kondwani, yabwiye ibiro ntaramakuru bya Turukiya ko guverinoma yagiranye amasezerano na kompanyi yo muri Isiraheli mu gihe izi neza ko hari intambara. Guverinoma ya Malawi yashyigikiye ayo masezerano, ivuga ko izohereza abanyamalawi muri Isiraheli no mu bindi bihugu mu gushyira mu bikorwa iby'ubutegetsi bwiyemeje byo guhanga imirimo ndetse no kongerera ubushobozi urubyiruko. Aya masezerano agezweho mu gihe Malawi yugarijwe n'ibibazo by'ubukungu, aho hari igabanuka rya 44% ry'agaciro k'ikwaca rikoreshwa muri icyo gihugu, ndetse n'ingamba zikakaye zo kwizirika umukanda zatangajwe na Perezida Lazarus Chakwera. Amakuru avugwa mu mahanga reka tuyakomereze muri Sierra Leone. Perezida wa Sierra Leone kuva 26 Ugushyingo 2023 yatangaje gahunda ya guma mu rugo mu gihugu hose nyuma y'igitero cyagabwe cy'abitwaje intwaro kuri za gereza zitandukanye abagororwa bigatuma banarekurwa. Minisitiri w'itangazamakuru muri Sierra Leone Chernoba yavuze ko amagororero atandukanye mu gihugu yakuwemo imfungwa mu gitondo cyo ku cyumweru. Ni nyuma nanone yuko abantu bitwaje intwaro bagabye igitero ku birindiro by'ingabo mu murwa mukuru Freetown, bakanagera kuri gereza ya Pademba yari irimo abagororwa barenga 2,000. Abaturage ba Freetown babwiye BBC dukesha iyi nkuru ko bazindutse bumva urusaku rw'amasasu mu birindiro bya gisirikare byegeranye n'aho perezida atuye. Nyuma y'icyo gitero, Minisiteri y'itangazamakuru nibwo yahise itangaza gahunda ya guma mu rugo, ishimangira ko abaturage bose bategetswe kuguma mu nzu, ndetse ko n'indege ziva cyangwa zinjira mu gihugu zitegetswe guhagarika by'agateganyo. Abagabye ibitero bahise basubizwa inyuma mu nkengero za Freetown ahagana saa 7:30, ndetse Minisitiri Chernoba akaba yaboneyeho kwandika ku mbuga nkoranyambaga ko inzego z'umutekano zahise zigarura ituze. Yakomeje avuga ko amagororero manini arimo na Pademba Road yagabweho ibitero mu gitondo cyo ku cyumweru, kandi mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'abasivili barimo n'abagororwa, inzego z'umutekano zahisemo gusubira inyuma. Icyo gitero kandi cyateye ubwoba n'impungenge ku ihungabana ry'umutekano, kuko mu karere iki gihugu giherereyemo hamaze igihe humvikana ihirikwa ry'ubutegetsi. France 24 yanditse ko Minisitiri Ba avuga ko bagabweho igitero kuko abashinzwe umutekano barwanaga no kugarura ituze mu gihe amasasu yacicikanaga ku kigo cya gisirikare cya Wilberforce. Gusa Perezida wa Sierra Leone Julius Maada Bio akaba yatangaje ko baje gusubiza inyuma ibyo bitero. Urusaku rw'amasasu rwumvikanye mu mujyi rukaba rwarumvikanye nyuma y'amasaha make guverinoma yijeje abaturage ituze. Perezida Julius Maada Bio akaba yavuze ko umubare munini w'abayoboye ibyo bitero wamaze gutabwa muri yombi, kandi iperereza gikomeje kugira ngo ababigizemo uruhare bose babiryozwe. Igitero kije nyuma y'amezi make Julius Maada Bio yongeye gutorerwa kuyobora manda ya kabiri ku majwi ataravuzweho rumwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kuko bavuze ko habayeho kwibeshya ku byavuye mu matora. Iyi Sierra Leone ikaba ituwe n'abaturage 8,000,000, abenshi muri bo bakaba bakennye kurusha abandi ku isi. Amakuru avugwa mu mahanga reka tuyasoreze ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Amakuru atangwa n'inzego z'ubutasi muri Minisiteri y'Ingabo y'Ubwongereza ku ntambara ya Ukraine irwanamo n'Uburusiya aravuga ko ibikorwa by'Uburusiya byerekana ko bushobora kuba bwarikuye mu birindiro byabwo bishinzwe gukingira ibisasu bya misile ahitwa Kaliningrad, hakikijwe n'ibihugu bitatu bya OTAN, umuryango wo gutabarana hagati y'Amerika n'Uburayi. Iki cyegeranyo kiravuga ko icyo gikorwa cyo gukura ibirindiro byabo Kaliningrad kigaragaza ko iyi ntambara imaze kuremerera Uburusiya. Hagati ariko kuwa gatandatu muri Ukraine bibukaga umunsi wiswe Holodomor, bivuga kwicwa n'inzara mu rurimi rukoreshwa muri icyo gihugu, aho bibukaga igihe abantu babarirwa muri za miliyoni bishwe n'inzara kubera gahunda z'ubutegetsi bw'Abasoviyete mu myaka y'1930. Mu gihe bari barimo bibuka uwo munsi, umurwa mukuru wa Kiev wibasiwe n'igitero cy'indege za drone zari zivuye mu Burusiya. Icyo gitero cyari kibaye cya mbere kijemo umubare mwinshi wa bene izo ndege kuva mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize. Ukraine yavuze ko yabashije guhanura drone zigera kuri 74 muri 75 zari zoherejwe mu gitero cyamaze amasaha 6 Uburusiya bwohereza izi ndege zakorewe muri Iran. Abantu bagera kuri 5 harimo n'umwana bakaba barakomerekeye muri icyo gitero, nk'uko umuyobozi w'umujyi wa Kiev yabitangaje ku rubuga rwa Telegram. Yavuze ko indege zigera kuri 66 mu zagabye icyo gitero zashwanyagujwe hejuru y'umujyi wa Kiev, bituma abantu bagera ku 17,000 babura umuriro mu gihugu. Leonce Tuyizere,
Goodrich TV. Twizere Leonce harakoze cyane tuje ku musozo w'amakuru twe twabateguriye kuri no mugoroba Chimira na Landry niyo nizijye dufashije ku buhanga bw'ibyuma mwabanye nanjye Latifa umutesi mukomeze mugira ibihe byiza Imana ibarinde.